Nyuma ya mĩario mũtetheria mũmbunge wa Marati Mũthikĩnege nĩ atĩ gũtĩ mũciĩ ũtina rwĩrũtĩka na ũrati ũrĩ no kuye kũrĩa kũrũba wĩtwo tarũ inende thiraita na kunenkerwa 10,000 untubo ndibonekanĩte kunemeneru bunene nĩ akariba ntũre bakiwa atĩ mũtetheria ũyũ nĩ kakwenda bamenanithia na kinya kwĩthĩra batindĩkĩra mũmbunge ũyũ kenda bamũringira kura cietĩkwo ngavana mwakene yo 2027. Martin Mwambi ana riboti. Iririmbi kia mwanki wa Chiacha ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akakithiete na mbere gwankana kumania no tambia Bwaroji mtheto ira ciumanĩtie na mũtetheri wa mũbunge Kareke Mbiũki Timothy Kĩnegeni akiugaga gũtire mwekũrũtaga Rũji na mũgongo kĩrĩ gĩcigo mbunge kia Maraha mtheto irikanĩtwo na kũmeneria ibamo bakariba gĩcigo mbunge gĩkĩ Rũji gũteru na ya dirana wake na digamya mwana no kina bingala na u amoditu no kwa galoze lweko tukadira nkadiko kwa nyabantaga mwele atele egwe na mato maile na Kĩnegeni wae gotegu atobirete nuntu guteroje kabalabala gasuguru gotekolora nejaga kolonga mabato moladima tote moladima norongo taliunde na kiumia kĩgima na Rũci ne ko rumete Kareke nerwe arete 10,000 mena Kĩnegeni wae ntatua kuringana na kariba babatwire kuruta mbeca cia Rũji rwa Mũrandi indi mwanke munthi batorwekirwa Rũji rwa kurima batumagira Rũji rwa 4K Rũji rwa bakuga rwithagirwa ruri na goro nkuruki uguriba mbeca ite kwenda muceso bau kogu mweshimiwa Kareke akiuga kwina Rũci na ntatua gute Rũci rwa kurima rwi ntatua no ngarwe kwao Kariakomo mwena Rũci mwiyo rwa kurima na twarutaga 5,000 dia registration twekirwa Rũci rwa irrigation tudija guteba keni kana kamukua antu mantatu mwena Rũci rwa Kareke antu mantatu mwena Rũci rwa Kareke agicokia ntheto ino Kĩnegeni augite bara batari na Rũji kiri gĩcigo mbunge kia Maraka baregire gwĩkĩra Rũji nontu batathingatĩra mĩtaratara ĩrĩa kwendekana baba kuringirwo bakiragwo beki bandito na tumemeni bakiuga bubatena Rũji ndendaga kuga guti ntula thiini wa Mara itena Rũji mweshimiwa Kareke tigekagira Rũji rwa ewengwa ni project already iria existing ni jiatethagiriria atethereria project ikongera Rũji ikongera intake Rũji rukaingia alafu members bakagia na access ya kugwata Rũji rwa kwigana riu ukendwa muturi na Rũji ni rwitukirite au kwenu no kinarega kugura kerwa ipipe kia makiugite igurwe kana ni registration ya kanyamu kidogo ukinarega kuria Kĩnegeni augite gutire mũtongoria kuma mbari cia Tharaka rokinya wa Kareke Mbiũki agicogia gukuja Rũji rwa rukwirikana irwingiritwe kiri mwankwa gĩcigo mbunge gĩkĩ Rũji rukinyite ruri na Rũji rwakinya Mikũi ugu ni bukuri mweshimiwa Kareke agikira Rũji rũu ni mujumbe wa Mara constituency na au nio Mara constituency gaite na utumba kuthi kugura nyama mujuene rwakinya au atongoria ba Tharaka benki enda rwimana kwao na bono kudagana rukinemana nau lakini wengwa atari akwe authority ya kuthi gwikira Rũji kwene na tiga kwindi kwi mutongoria wa Tharaka wejire amwira ni kwenda kuendelea na ruku mawiruri ni kwenda kuendelea na ru kuma Mikũi kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.